Now they become cleaners, and cleaners are people that enjoy the pain. They enjoy then the success now. This now happens to be what they've been dreaming of. Now these moments will live forever, and they understood the plan. They understood the objective, which is get the CAF Champions League, and a way to do it in Morocco under that crowd, under that tremendous crowd that was supporting Rabat, but they were able then to handle the pressure. They had calm, that resilient, and then now how to do it. It was very, very spectacular. That's what it's all about. The Total Energies CAF Champions League trophy being brought out by legendary African superstar. umdlalo ke mbukeli uphelile ngathi ke manje soke sibone lapha ke abazothi ke bathole lapha ke imfanelo zabo emva ukuthi ke basebenze iyo lapha ke Mamelodi Sundowns ethe yasebenza ke ngempela kanti ke mawubheka lapha ke u mongameli wayo lapha ke Moroccan football ukhona ke naye kanti ke kuzoqala ke ngoNompempe akade ke bephethe lapha ke umdlalo osukwini ke namhlanje Mamelodi Sundowns musa lapha ke sportsmanship ibenzela lapha ke guard of honor ke bonke akade ke bekhona nakuyo lapha ke VAR nabo kuthiwa ke basebenzile ke ngempela kade ke belokhu beqalazile nje ukuthi ngabe ke konke kuhamba kahle na uzothi ke emva kwabo ke oNompempe kulandile lapha ke lona ke iqembu lawo lapha ke AS FAR Rabat okuthi ke kuyomela ke liphinde lizame futhi ngokuzayo njengoba ke kungahambanga kahle nje osukwini ke namhlanje azothatha lapha ke isithombe sikanokusho ke oNompempe akade ke bephethe lapha ke umdlalo wanamhlanje sithombe ke lesiyongena lapha ke emlandweni kuza lapha ke umdlalo lapha ke AS FAR Rabat elizamile ke ngempela ukuthi ke linikeze izwe laseMorocco iCAF Champions League number 8 kodwa kwangahamba kahle bayabona ke ngempela ukuthi ke usizi lubhalwe ke ebusweni ukhumbula ukuthi ke indebe ke efana nale yeCAF Champions League usuke kuneyithembiso ke eziningi esuke zenziwe kubo lapha ke abadlali kodwa ke Mohamed Khimat uye lapha ke engicanga ukuthi ke uzokhala ke eyithulisa emva kokuthi
eyeke lapha ke le penalty ke yesibili kodwa usebenzile ke uRonan Williams kamdleli ke amandla akhe ngokubuya nayo ke izwa le penalty emva kokuthi ke le insizwa ke ingalishintshanga ke isayidi Tucanero naye ke usebenzile bena lapha ke uRed Slim nange lapha ke uTaknauchi naye ke lapha ke ubukade ke unezinti uzolunga lapha ke manje ke oChampagne abanikazi ke bayo lapha ke eCAF Champions League okuzoba yiyo lapha ke eMamelodi Sundowns abahambi ke lapha ke abayo iAS FAR Rabat bafuna ukuthi ke bayibongise ke iMamelodi Sundowns ayikho babakhipha lapha ke enkundleni kuthiwa ke ayihambani ke madoda abasusa bathi ke hambani Mamelodi Sundowns iqala lapha ke ngomqeqeshi wayo yena ke ucoach Miguel Caroso match number 30 ku-CAF Champions League uphakamisa ngawo ke lo mdlalo inkanyezi ke yesibili for Mamelodi Sundowns bakhona ke nabalandeli ke abashayela lapha ke iMamelodi Sundowns ke ihlombe yize ke bedlala lapha ke iRabata sebenzile ke lapha kuDivine Lunga nange iGram Reyners ungibambe ngajiki wakhuphula ke iStellenbosch wasibeka ke ku Betway Premiership wahamba waya lapha ke Supersport United amatsatsansa Pitori waphindwa wabuyela futhi eStellenbosch njengoba ke eselandwa ezala kuMamelodi Sundowns kanti ke usezoyingqobela lapha ke iCAF Champions League Marcelo Allende fake lapha ke flag langa kubo lapha ke ezweni laseChile Tato Sibiyana ke obekhona ke ngempela umdlali ke olandwe lapha ke emazingeni aphansi kuyo lapha ke iMamelodi Sundowns kodwa ke nansi inkunzi ngqongqosho ngenasikhundla Teboho Mokoena sebenzile ke ngempela khuluma nendamane naye ke usebenzile Ronan Williams dlale kahle ke Dennis Onyango ovala umnyango kuMamelodi Sundowns kanti ko captain uya lapha ke uThemba Zwane zonke sibheke ke lapha ke ukuthi isquad ke esiya lapha ke ku World Cup sizothi ke mangabe ke sivezwa bese ke sibone ukuthi ke abadlali abazothi ke baqokwela kuMamelodi Sundowns bazoba bangaki incindezi ke iyakhula ngempela kuyilapha ke ucoach Hugo Bros uzosondela lapha ke indondo yawo lapha ke iCAF Champions League ezophakama ke lenkanyezi yesibili iyakuye lapha ke iMamelodi Sundowns iyakuye lapha ke ucaptain Themba Zwane yena ke umshishi nansi ke trophy ke mbukele yeMamelodi Sundowns yeCAF Champions League emsizomana kaponta abanye bedlele 10 eyikhomba kophakathi abanye bekhomba koyijwayelekile eyingabulasela abanye beqabulangasali lutho kabuye